Ubasas na Southern MLA Jirang Uladawa na Sarkar Jila Batkamtam Yokonrat Kiesangma ko momentary rangba ba uday banpun orlang na yakapatar khma civil subdivision namar kathain patar khma ka adan kam shisha ban kintiu no na ka administrative unit sha ka civil subdivision banpun pau yaka kubor sabaro ki panong song jo jela bat kumju banpun pau yaka kubor ka songkar adin ba Honorable Chief Minister Jungi Uladap Penbana yak Panai District yak Mairang Tena kaliang junga kumbu Emily jong Jirang Constituency ngapin pau yak jing Sokmen hadin ba Chief Minister Kasarkar kila Penbana Panai District yak Mairang but habi juga kuor ngasno kumban penken mau yang yak Kasarkar hadin ba ka administrative unit ke Jungi keladap kelakenjo syaka aku Reusnem di nakaliang jonga kumu MLA ngakintu ban ngabanjur syaka Sarkar haka jingilam jong Honorable Chief Minister Sakonot Kisangma ba kinpek kerpang lene ban ai ban upgrade yaka administrative unit jong Parkma syaka civil subdivision kani ketika jingkentu ke jingkarpa na kaliang jonga kum Emily namar bangai i ya ke jingdon kam ke jong kipat ba ibasa hakadong western ripoy di Borokwe di kumbanera kuban penjang ya ke jingidai ke jong Sarkar bekipat ba ikan men scam ba ninsayo no bangisai ba ya ka Parkma administrative unit ba ke Sarkar kan ai lani kan bu ha kerpang ban upgrade no Shaka Civil Subdivision.